My name is Anjali Hasamsa and my mother's name is phurka Teronpi. My father's name is Hasamsa and I am from Teronpi Model Village, Manja, and I'm currently studying in 10th standard at Little Flower School, and I'm the winner of Miss Kid Karbi Anglong 2020 and Miss Kid Assam runner-up 2021, Miss Teen North India 2021 winner, and Miss Teen North Talent Star Icon 2023 runner-ups, and Miss Teen India Brand Ambassador winner 2023. Thank you. Ding non dedung lemat di laso putak nangin ning ko ano narong ipo nili ke nili ngarong olo an ke hello pe nili iphang dam de pin na he gowa an ke stamela nili supi stame aning hang o la si nili same support lo an ke hello stame nili octering no he bon sta dun lo inge bang lo hola dak asa o kichun phan ki kasik sakka bide hoda hedi bang 5-star hotel long sob kichun stame sob elo stame itung la dak son kele hoda kichun stame di chodun e aja jel he de nili tani phuso hoi lo hoda da he stame bang pami long no bang lo nang le lo la ne la ke ni arong pi lo asan hai dun mat he ni arong o an lo Kenny la nang li supi apan kachipati dam la guan an prote financial lam tanang le ro la so apan ke financial apan ke nang to methang se kichapa dorman mati la pu council pen akira cho hang pon option doi lo akira ke asap o ke lompon he sita me imina poisa si bisi non ta ni prank sita me do koglo non ta kipinai sita me bang han do kogle he ni rampon nang koglo sita me la si angko non hem na le rox ko chipipi jo non chipipi jo bo si mathal la pen pamo nang le hem so cha thang lo non la winner tum hanan bang ki select si la india pen tam hala da ran ta ke pon chi polam do la si hala da na bang ke la nang tom pen ko sono pu ko so ta hala an lo bote la arling thi tun sta me nang rap tun ko hala pa an bulote ma the hala da an ke admission fees la tum wan el nai busi pu he 1 lakh an busi pu enke sta me la tum hai dun ne lo po 10000 ki la tum fee busi pu he tum la si la chirap tun si me po seni de la so bang Karbi Anglong long first kids Karbi Anglong long sila se first winner lo kids ke ki bicheng na hai Karbi Anglong long kids ki bicheng ho sila si hai no de lo winner 13 years lo so 2020 ka non bang ke also bang ke kon winner ta bang ke non ke manikan crepo kan chari ang deng bang ke teni la so butha panang le hin la karbeng long rat phani pli message ping tu na le thum Karbi Anglong rat phan ki pui ke la pulo la son si sapta bila asomar do pulo te ke ba ani hang pode pachari dunang po akelo pistame toy dunang po sapta la son toy dunno chepadu pro apia podon chepadu pro pulo te asomar donta anong mewan po irista me misen po edi la Karbi Anglong sita me he ide tun ke Karbi Anglong pen ki nan ta la ana melang bang tun ke do o hala dak da he la no ide kon ke Show was organized by Regimler, sir. As I'm the winner of Miss Teen India Brand Ambassador, now we are selected. All the winners are selected for the next pageant, which will be held in Philippines, the out country. We are selected and we got an opportunity to perform there as well. Comment to program 2020 and Miss Kid Assam second runner-up 2021 and Miss Teen North India 2021 and Miss Teen North Star Icon 2023 and Miss Teen India Brand Ambassador winner 2023. Nili Mami Fancy Pidil Kipikang she is the only one who supported me. mobile phone. How can I pull up this?